Čekao sljam čovjek. Stara, kak se glupa. Slušaj, znaš šta, slušaj. Dobro. Nikad više neću ništa objaviti. Onda ovo prestane što prije. Super, ponedjeljak u školi, opet dobrodošli u pakao. Koja sam ja jadnica, fakat je u pravu još. I se ne vjerovat da sad su to svi tak krenuli mi pisat. Ajme, kaj ih još dolazi. Kad nije fair, pa ona isti takve videe. Pa ti je bezobrazna. Boli nju briga, niko njoj ne komentira. Sad će svi vidjeti te komentare. Čekam ponedjeljak da je uživo.